Atala whātilo Samoa Entertainment TV, wha unga ne po iwa ia songa lue, o se mai whaafonga ia tamua, o le nei po ia fo. Se lautau sanga kolisi e waipo uli ai mana tua pea. Ele ngalo le pa abe mea mata ma le uftino pa e pa e tamai tai. Ai ole i e sulu mea mata ma le mualua pa e pa e tama onga, ale kolisi e waipo uli sa vai. Ole kolisi e tasi pe la vasala faina tu matila ma yaimi tamitanga o matua e o pe au sana tama ile kolisi e waipo uli na tau sanga. Sa tau sinio uma yai whana waitu malo il taimi o suenga wha ai o tau sanga. Na whaafailele ma yai so i fua o oino le tele o tama whana o sala fai. Ua loa o tau tuai le atina e ina o le malo Samoa. Peitai. O le whainga amalanga mua mua wha alvao malo o le pale mia tamaitai mua mua o Samoa i New Zealand. Le fionga fia mena o mimta afa. I le masina taluai. O lana taita inga i le suinga o Samoa malona whainga amalo fau. Ua whaima awala e whaauia ne ai le langolango a alo mawhana o le motele i savai. Sa o tawina i le kolisi o waipo uli. Malato avane ai ile taitai o le malo ile taimina malanga tua i New Zealand lo lato sao. Mo le atina ino whana wa o ngai savai. Wa o ngai nei le lalao le University o Samoa i salafai. Se fulu wa feta la le se le nina whaasiaki na malanga mai. Ma le fionga le pāne mia. Mai teine matama waipo uli tuai. O le kolisi o waipo uli sa tui ngā uta wa bao. E whaavai mai le awhiva se laulo lua il taimi o pulenga whaakoloni o Samoa. I nā whaamaunga o le kolisi na whaatu moa o onga whaafatoanga. Peita i tāpuni ai le kolisi o waipo uli il taimi o whainga malo talua le HRPP. Ai o leisi le nawa onga na lato tau avea mai le mua lua lanu pae pae. O le whailonga o le toninga o le maua Samoa e pe on whaawau mai ei pea. E se vaenga wa onga tūlanga lua le mua lua pae pae. Ma tue whaolo la tili mai ei nei. E le whainga malo fau o le fast le mua lua pae pae. I tau sanga o mawai bai pouli sana o le paule na o le kolisia sa la fai. A o le whaia suinga i whainga malo talua i pei una ua ei nei. U wha kolisia onga junior highs sa ia onga wha aitu malo. Ma vea i nei o kolisia i tu malo. Peitai. O kolisia wai pouli sa o onga tasi ane ia li imta maita i mai tu malo o mo savai. O nu utau mamao sa no fa tu mau wala tau tamaitia o ngai tono o kolisi. O le vai so nei. Na tau awalo i atuai e le fionga le palemia. Le ma au o le society a vai pouli tuai i New Zealand. E se fulu a fetala i le sunga ia ai ono le professor Alec Ekeroma. Le pulsiri le universite e fatu pe ai le ati ina ina o whanawa onga. I le la le universite a wawa Samoa i savai. O silia malmai aso talona whaaulul tusi el whailau tusi a wau. Ale whaatuatua i le atua Samoa utasi po le fas. Le sunga wa awa wa lofi po le mtanga luenga o leo leo mfalpui pui. O le tusi le na wotato usingi le whengal whailau tusi na ia saunoa. O lo ia talu sanga ina i leo ilana mta upu whaasanga. I le tasi o li i whaasalalau mai Ausitalia. Lea ua i Samoa nei. Sa ia whaieni whaamtalanga i Ausitalia tau whaaleanga. I se vaenga o ta i o le malo fau o le fas. I le tatou whaatalunanga lava lea ma le fiongal whailau tusi le fas na ia ta ua. O whaaululan tangi. Whaasanga i le li i whasalalau lea. Ma ia talu sanga ina fo i le whaio se tau finga whaale tula fono. O lea tamali i Samoa nei. E le ito e maua se whaatalunanga ma le sungal whailau tusi le fas. Le sunga wa au. I le tulilo ina leo lana tangi se la sanga. Ua iai le taimi nei. Mai lava le mtanga luenga o leo wawa noa i nei leisi tofinga o le sui komsina o le mtanga luenga o leo mfalpui pui. Ina ua whaamanu ia ina le sa avea ma sui komsina ua paaul tofinga komsina. Ma sui komsina e to lua unga lua whaatasi i nei ma le fionga le komsina fau le mtanga luenga. E au fia i le fionga le atau Samuel wa fomsanga ma le sunga pali i Mona Lisa Keti. E ua whaase e atu le sunga pali i efo molele i le tofinga sui komsina le tu mau. Leo le anga whailo le sunga pali efo ma le whaasoa mai lea o whaamtalanga i le au whaasalau. Au le sunga pali i Mona Lisa le whaafoina leo whilo inga taivai aso al vasenga o tustala ma leo. Sauno ai komsina o leisi fuil na anga i whanua al mtanga luenga o le ato e whaawau o le whaia leo whilo inga ma tustala mo le sila fia o le tunu ua o le mawai o le ngalulu e whaatasi. O leisi tu o le ato e whaawau e peon sama sani mai ai. Ia le matanga luenga o le ngalulu e whaatasi ma pulengo nu umafio anga. So ala upulengo mta upetala whianga iai. O sa wanga i totonu a inga lesi lea la sanga.
ave ia le whaatahua le mtanga luenga pe mo le mawina le vai Sene. Ia maua leo le sila fia whaapitoa le Italia tuai. I whaafitau li tau sa wanga o lo ngā lue whaatasiai ma le whaala poputonga o le tō manga mo e popo ngā tia. Nisi o tala e wiu whaitau vai aso ele o to yeise maliu wha mawina o le COVID ilu tātua tunu. Peta elo o wha au popo ina pele au whai o tangata ua a fia siamo le COVID-19. Lipotia mai mtanga luenga le solfua maloloina. E to a 5 fulono ila tau wha maonia le PSL siama. Talu mai le aso tolu i le aso 5 o Julai. Mai lea whai numera e 5 fulfa tangata fau wa a fia i to tonu le tunu. Ai to lua na malanga mai Malaysia mai fafo. O si iti ai le se fulu 5 afe ma le 5 fulua ila to wa a fia. E to lua wha mawina o lo tau fia ino whanga wha apitoa le mota ngase i moto atua. A o lo whautua ina pele malu le tunu. Ia ngai isa whale mai la tane mo le whai o tui pui pui. Awa o le pui pui ngasili la valea. Ina ia toe whaolaola mai o loa sātua ia i Samoa le silia le 5 sultau sanga watuana e bei o le koko. Le aunga o le polo keti sulua masina lo wha ngā solo nei. Maanga maa ia i silia le tolu sulua li imtama ita italavau. Whai to ngā koko. O le au onga o lo whai i lalo le polkalame to e tapu e mai a fianga o le COVID-19. Ma whaatupel malo ia pa ni e muta il whai unga o se te malua o lua lua. O le whaamtalanga whaalawa i telo nei polo keti o ta wai. Wa o onga lo faia wa o mai le vaenga fai to ngā koko o lato uma ia na awai i se vaenga wa o onga nei na wha ngā solo mai ma o ila tau fo ia o lo mai tau ina le nau le aunga o le wha moe ma ua mautu mai fo ia lato wha to ngā koko i upolu nei masawai e au fiai ma le se fulu o tina fai to ngā koko o mauolo lato fo i sila fia ma ia o onga o fai nei o mai tau ina le telo a fianga o to ngā koko a inga talu mai lava ona pa ule tau le koko ma le popo i lo tatu atunu ule silir tolu sfulto sanga taluai. Na amata i foi, ona le ano a inga e wha awau mai na tina e sa tua iai. O le wha oso mai nga o whainga o wha anga manu palangi. Na amata i foi ona fuli iai whai wha anga, ai wha atua na i to ngā koko ma to ngā niu. Ona wha atama iai leo whanua koko e manu papalangi. Mo o mai ei nei, wa unga piu mani koko i whanua a ainga sa na o le koko lava le tamau a ainga na wha moe iai tau sanga i tele ua mamai. Pei tae le wha atu penga le malo i a pani ili toe au mai i lunga o le koko. Wo ngā tusa lea ma ngā luenga u wha ngasolo i nei whai ngā malo fau o le fast o le wha ta ua. Ua ave i wha atu anga ma whai ngā whaiva. O sauno ai le whiunga minister la au le mali. Toa le watea pulata i vau Fosi Schmidt i a tātou toe la langa mai wha atu anga Samoa sa masani mai ai. Ma whaatupu ni awa no whai ngā ruenga. Ai o le si iti ai o le tamau ai ngā nu umatangata taito atasi. Ai o le lava ai fo i o tā mafa maleto e wha moe ai. Ini o loa awina mai whafo. Lau Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua le wha ungol nei vai asos wha popo ngai le vai aso fau le alofa le atua ai wha soifua ia.